Manalangin kayo kapatad, maning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, alubos mayupaya. Nagkapalisan, ginuting daw kay kawan, iikapulit, kinigaya, kinaktas, kasakalan, ipabilis ng Santa Iglesia. O Diyos sa mayupayang tutu, pigi kasundo na kami kay kaniting magligtas ng obrang Kristo. Manano na sanang ingayin mi, kingaldoy ti, ibayo na karing puso mi, ing pamaki kasundong ita, at mi biye-biye keng ganap, akapuryan keka, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristo ginumi. Ing Ginoo mantabay ake kayo, yat nayo ring puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Tunay karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kamparati, no man karino ipa Dios kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kingaldoy ti sinlagya ing meto nga bayong suluking yato, ing Dios may kisan metong yaking tao, ating tao naman na akasan metong na ing Dios. Ingalanganga mo nga mano, pisanana, ingke kaming kainan, at inalila na biye ingke kaming kamatayan. Tutuyang pagmulalan iting pamisan metong ning Dios at ning tao, babalik ng Kristo king tao, ingkalam ning biye alang kapupusan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, danalit mi, ingke kang ligaya. O banalwing iba, karapat dapat nakang purya ning meto ngayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristo ang ginumi, at king kayupayan ning banal Espiritu, dininan mong biyet kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamawus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa, pag-amuamo mi, pabanalan mo la king Espiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristo ang ginumi. Aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi ami pagtaksilan niya, kinuane ing tinape, pesalamata nakat pinuri, piraso ne, dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana, kwananye iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuaning kalis pasibayo yang salamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kuanan iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya,
ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban ket mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti antimong pamigaganak kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Oy pagaganakan ming kamatayan ing kekang anak aming abus ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaitas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, niya darawon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan me pag-amuamo mi, ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming mi daon king sarili na, pauli ning kamatayan na, ikuha na kaming sinut keka. Pagkalaman mo king ikaming mi sulo-sulo, king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen na induning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol at maligayang martires, kambe ng Santa Monica, San Agustin at San Fernando. Pauli ning pamamila tanda, manalig kaming merinan, kaso panalang patanat king arapan mo. O Diyos pa, itesanang ay ning pangasot ni keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia kasalukuyan, maglakbe ketiyato, kambe ning kekang Talasuyo, i Francesco inke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino dingke kaming Obispo, kang among Arning ke kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo at Pari, reliyos at reliyoso, ding magpari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning ke kang anak. Oy papakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na, niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot, ganakan mula naman ding kapatid ming miyangon na biye, ding sablang keka, may matula at memo na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayaryan, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong Ginomi, king uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage maya. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Mitmong kapasalamatan, apuso, king pangatalaga tamon timong anak ning Dios, manalangin tamong mitmong kapasalamatan, king ipa ayat subanwa.
ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kekang pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kay kaming talapangabos. Oy paing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempo ang bilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanangga. Ing kapayapan ing Ginoo mantabay ang parati kay kayungan, pakit tamong ini, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Kapatad niyo, Jesus, ing kordero ning Dios, imilalako king kasalanan ning yato, papalad tang mayayawos king apuna ning kordero. O Dios, subusal mi, o Dios, akayabe mi. Emmanuel.
kayabemi milyari ing sablang sinabi ning Ginoo king kapamilatan taring propeta humagliaing virhen lalaking anak na Emmanuel, Emmanuel, ing lagyo na. Haretang magpastul, biglayang pepaki, biglayang pepakitingang helning Ginoo. Ekayutat ako masayang balita mi bayitya ngening benging talapagligtas.
Maya payabak po, kapabalban mo po, kempong December 26 to 27, 2023, alata po misang abak. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. Oy painga na kami bayit ngeni, yaing talapagligtas ning yato, gewa na kaming kekanganak, sa labong nanak sana king kekang kayarian, anong nuya mabibi at magari kambe mo, manggaman ki ngalanangga. Ingino mantabeya ke kayo, idukuyoring buntok yu manigapo keng bendisyon ng Diyos. Ing Diyos migsalita ke katamong eni, keti, karing mistulang pangako, nune king mabien ang pangatao ning kayanganak. King saya ning Pasko, pangabait etamo kakalingwan, ing katang katungkulan miatad keya king yato. At bendisyonan kayo ning Diyos lubos mayupaya, ing ipa, ing anak at ing banal ay Espiritu. Ing katang misa mayarine, ume kayo at magsaya, ngening Pasko. Salamat, King Diyos. Merry Christmas po kay kayungan.